Maloi lau mali e aho e ki mo e lele e tonga kotoa, fia ke o taritali lele ki mo tolu, ki o mo ngahi o ngongo mo le tio, ka uma ai television e tonga ki he hawani, e he wakai ko ia ki ngahi o lo i o ngongo. Whakaikai i e he pale mea whili e ngahi tukua ki e o kune whainga ke whakaata ai whakatao tai whakalau o e pasipoti. Kau e whai mea toko ni i kai tukanga i he tupu angalahi taha ke hoko ai hangahi māma pe vela whale i tonga ni e taoni. Pea whakailonga i ane whiawhi hono whakaulo e māma Krismasi o e makatolo a Maui i Haweluriko. Pea e toi ei peme ngahi tara noa kehe ana yangi, pea i tawakai ki ngahi o ngongo me mala e o sipotika o maa ai to unga o i ea. Ko e wakaine wa e niki he whakaiki ko aorere ane polotele. Kua whakahai pale mea whili no pele whanua o i kaiha ane palani ngā ue ke kaiha asi ai koloa o i whanua koe pasipoti. Ko e ne tali eni ke ngahi whakamalanga ni o hake i he whili pale mea i he ngahi aho koe ko hili o whikau aki eni mo e kaweinga ki he whakatau pasipoti. Ko e whakaiki ki o tara noa koe ke houani mo wahe whanua tōpola. Ko e hili ene hono o hake whawhongakai o Tongatapu whaaga ko e eiki minista e potu ngau e tānak paanga ho mai pea mui tute mā tēni tapu eluelu. Pehe ke whawhongakai o haapai tahawa Saimone Kapetawa Wuki a ena ho haa ki he kaweinga whikau aki mo whakatau pasipoti. O mātonga eni me he mama mai e ngai whakamatala me he pule a ngā o pehe, o gai kau ngā ai eiki no pele ki ha kau tāpis nisi ni whahuatu ha nau kole ki he pule anga, ke nau tatake e ngā ue ki hono whahok hono whakatau atu o i ngāhi pasipoti Tonga. Oe, ngā mahua ke kapineti, o piai ai area ngā ue me whakatutu ngā ue ke whakatau e pasipoti e whanuan. Nai pasi mai a me kapineti motuha. Na kei te tāri he kapineti koia. Koe pare mia tai mi koia, o whikatolu ono ko sa savareni. Neu na ia ngā ngāwe te kehe nai lava, o kau ai e siofu, mea whaka immigration, mea whaka lao. Nai kei te ne tā. Nai toloi mai ka mautoro. Hoko mai, e pare mia lolo tonga, tau whakataha. Ome ni i koe ni, o whakamatara whakafoi tui ka mautoro e kau minista e lelei whakatau e pasipoti. Ospana o presente ke kabineti, tu oua, na kai te tāri. Hena e os ilo e he kau whafafonga, mo e pare mia lolo tonga, o kumautari ui ke kakai, e iai ai o haalahi ai whanuani e i singoia. Ko e mawha tuki ia, e pare mia mo taki hataha o whiri e kakai, e whai tutu uni pe mo whakakau, ko e hae lau e kakai, e ne whai tutu uni. I e tō ai la a e au ke taimi whiri, e lawa kakai o tuku ia ki puka pai, tari ui ke ne whai tutu uni. Ko e mawha tuki ia, o la kanga pare mia, ke whiri e kakai. E sea, whamaremore pe. Ka te ulawe atu peke ngai mea koe. Ko kamata ke mata ngau atu e ngai aho koe ririko e wanoa no. Ka peke palparema no whakatau e pasipoti e whanua, ko toi taaki mai, koe kumitu maari. E sea o ke e o tau masiwa. E tau walase e konga pere ngasi o tau tonga. Ko hange ko honge pot, mo whonga o tau kakai, ke tau maami, take tau whanua, ke tau iloni. Kai ke tau ilo e tau tolu e sea, ai loto mo e palani e kakai o nau teu ke whahoka ngau e koe ni kau kupaha vito hapai. E wai whapaapa lahi au vito heni, ke iki no vere, koe whapakonga ki tau laki o hapai. Patrova. Te whai beo whatongia. Hei haa. Ia hatu tā maki. Neo swatu kanga me tauka.
E patau passport yu ku mama fa. E o kuonga le rei kia ni. Ka koe pui o tu mei pui. Koe whainga tala. Koe pāna uri. Ka mo whai hara. Koe tōko na ka. Moe ngai nunu a kovi. Tala mai hapai. Oua pito te mpopo ki a taki. Te koha pure anga te nau koha hoko e fwoi ngaue. Koha vale vale. Ko e whawhonkakai au hapai tahawa sa i mone vuki pehe ki whawhonkakai o Tongatapu wha, ka koe Minista Lorotonga pot ngau e tānak pa anga humai mo e tute mā tēni tapu eluelu. Ka kehe koe tali lewa enia e ki no pele whakawhanua o whikau aki pe mo i kawe ngani, ai anane me au i kaiha ane tau mua ki kaiha ase koloa ai whanua, pe au i kaiha ngahi a lea au whakapuri poli, ka au whahoko toa pe ia i he whaunga ngāwe, mo e wakai e kakai o i whanua. Sea, au ki ose ane nai. I te aha me e ki te lawe ki ai. Pero hi peo o iai nai poi, o te ke ki tahi atu. I whenga peo le le taha ke u tō whenga maari e koe ni ki o whakakato atu. O matunga pe whe mao ke ongo le le, o mao o opu, ai mahino, o ngai whakamatala, o uope atu ke kakai whanua sea, na takhalai whanua. Kolo aki sea, o tohaki mai ai whakaukau, na e whatu ai proposalo, o makatuunga ko hiko mahalo kovi, ko e omi ke veuki whanuani, mo toa monu, o ni i beka di ake kakai whanua. Hala ke mamau kia hawhainga mea pehe sea. Ke tānoga ke passporti pe ngesi, moona. E o kia i wheitu to tono ke whahu mai tānoga e sea. Ke ngai whamatara confidential lahi, o awi ke pore anga, toku mama mai pe tai whaputi kare, ke whakaloto koki, ai ngāue tau tai nai whare. Ke whangan koki iaki, a motuana. Koe uhi ka mahalo koki, o ko whahu maa mea ke whao hai ki whanua. Sea, ke hanga pehe taha, ke uproto. Nei e uhinga, ono whahu whotu, ke pure anga koki hi. Koe uhi ke whi mau vivide whanuan sea, o mātuhunga, ke nono whai whapaanga koe anga. Ono solo waanga, ngai paparema o whaisia me kakai whanuan, koe ekonomi, koe i whapaanga, koe i ngāu koe anga. Koe tau mua pe se, ka koe uhi kono ngāu hala aki, ai whonga ngāu koe ni pohiri, o tuwa ki ia, te upehe pe mua sea. Ka koe palomesi atu, hala ki aha loto, ke o kaha asa koloa whanuan sea. Ka koe whainga maari, ke tau whare lei, ule lei, tauhi lei, fo mai I whonga totonu sea, ke area I ngai mea koe ni mama, ke whonga whare area, ka me public consultation, ai was tutun beko ni stutone, ka me whonga ngau whare ki ai sea. O ka pai ia hawa, taki, e wapure anga, e loto lahi, ke ne teke, ai lelei taha mai whanua, e kai mana wasi ia sea. E wa mea ko moni, o mea ko totonu, e tu loa pēia. Ko e loto tau whehi, o teke mai, ke whasisi aki, ai langa ngā ue, ko e wha ampe ke lelei whanua sea. Koe eiki pale mia whili ia no pele whawhanua. Koe ka venga whoki ki he passporti, koe ka venga pele ngesi, pe a kulahi a hono tāla ngai I he ngāhi wheituu I tongani, pe a Moimoi I hangonga le te o tongai ka vingani ke toki whaiki ki atu a Moiange. Mai ngonga le te o me televisione Tonga, ko au vai whanua tō Paula. Kua whapapau I me potu ngā oe tāmate a whime ngahi mea whatupa ke a tonga, ai kau, ai whei mea tokoni o I kai toka ngai kina I he tupu anga lahi taha I tongani, ke ne whatupu ai hamama. Ko hono whaha eni e he tokoni komisiona tāmate a whisi na monika waka mo e nau tokanga, ke hike lahi hono li aki eni I he mea tokoni o ku tuu ye sitou,
o mo ngā loa o hoko ai whatu tā mati. Pe whatu tā maki pe a koe toka ngā koe hui koe mo ui, ai ni ihi koe ia o kunofo I api, pe he ki he mole koe ia I nau ngā hikoloa. Li te atau kapo mo I whakahiki. I he whakamatala a kau waka na ane pehe, whakatatau ki ngai whakatotolo wa a whakatotolo pod ngā oe, o mahino me ia lahi ngahi vela whale I he tauni, ne tupu me he ngā oe, whei mea tokoni nai whai. Aia uhinga pe ia koe whai e whi mea tokoni paska pe a riaki ai e stou, pe koe haka, pe koe hape whahinga whi mea tokoni koe ia, o I kai kia hatahai ke neanga o tokanga, I kai a oai e tuunga o ni lawa whakatupu ai e vela. Tokoni kai pa moi wainga koe ni koe e whanau, wainga koe ni koe e whanau I he kohi masi koe hape whahinga wainga na whanga whakatupu ai whangi whanau I ki ange. Kau ia I he ngahi tuunga o ku ala malawa ke whamoni I koe ngahi tupuanga ia, o ngahi vela koe ni ko lawa tānaki mai. I he ene pehe, nā ne ukia e mahu inga ki he mātua tauhi whānau mo e whanua, ke toi tokanga nge ki he whahinga ngā ue pe o nau whai I api, tau te whito ke ngahi mea ngā ue e malawa ke ne whakatupu ha māma. Ke whakapapau I he ikai ha tae tokanga te lia whahinga whakatu tāmaki e ala hoko. O nau tokanga, koe uhi o hiki tō pe e ngahi māma o ku hoko I whanuani, whakahoa ki ngahi tau kohili. Lolo tonga eni, koe uhi koe mahu inga e whengau e aki me whanua, ke no li pōti atu ha māma o ku hoko, nai whamama whae heni e kauwaka e mahu inga, ke mahino ki he kakai, ai ngā ue o ku nau whai mei he potu ngā ue. Tau te whito ki he taimi o ku li pōti atu ai ha māma o ku hoko. O makatu unga eni me he lahi tae whie mālie ni ihi I he whanua, ke ngahi whaka eke o ku toi whai me he kau ngā ue ai tamate a whi I he telefoni. Ka, koe konga beia ho nau ngahi whatongia ke whakapapau I o ku mo oni mo whalala anga li pōti mo whaingo fua e nau ngā ue. O gai rewa e ngahi pui tua o ku whie mau ia, ke lawa ke to'o mai pa mi he tokotaha reporter, tokotaha koe hange koe ni uraki, whia mau ke ilo I ko hai e hingoa tokotaha koe ni koe une whai koe, waina ni whai koe ni koe whakahoko me koe e kore tokoni, ko hono ua, koe vela koe ni koe vela ha, koe ha e whahinga vela, mana tui koe tuunga koe ni koe ngai sare te misini e aptanga tama te awhi, o ku o steu pe ngai sare te misini o whatatau ke whahinga e vela. Ka paurewa e vela whare, o sia e sare te misini e ua te na alu ke vela, e ua pe tolu alu ke vela whare I he taimi tatau. Ka paurewa ka vela wā o ke pe sare te misini ki ai. Ka pau koe eksiteni e halapureanga, pe kua whainga te ui tokoni ke, o ke pe sare te misini ko sima teu ki ai. Ka koe uhinga e koe kuwhie mao e koe hae whaahinga koe ni koe o e vela, ke lawa o whai ai tokoni o whatatau ki he tuunga o gai e vela, pa mo mea ngau e koe ke whai e koe ni koe ai vela e tari ui. O no tolu, koe whelo ke wheitu koe ni koe hoko ai koe vela, taha ia mahalo I he mea mau inga taha koe ni koe fuwhie mau, koe uhi manatu I peo e ngahi kolo lalahi, Tongatapu ni whakataka mau whanga ko kolo motua, koe talanoa mai koe iau, paurewa ke o mai whakatata, mai whakahino ofi taha, ki he wheitu koe ni koe o ku hoko I koe ai vela. O ku kauai pa mohono whie mau, koe whakaikiki koe ni koe o hingoa tō taha, koe ni koe nani whai kore tokoni, pa mo ne whika telefoni. Koe uhi whoki ko tātua lahi hono pāusi I he whakawhatongian, I hono ripoti loi mai koe ni koe o vela, pe aku whai ai ngai whonga ngāu e koe ni ke lawa matak whakapapau, e tari ui o ku whakahoko totonu, pe kai koe ia pe kakatoi ai hawhie mao a mui ange, maurawa pe ke mau te whetutaki ke whika koe ia ke hoko atua ia e tala noa wa mongi nau tolu I hatoi whie mao a mui ange. O ku kau ki heni me lahi ono pā usi I he kakai e ni ihi e ngā weni o li pōti loi atu hangahi māma o ku hoko. Neongo eni, kau ku kei tuku pā I pē e potu ngā ue tamate a whi, ke kei hoko atu pē e nau ngā ue, me whenga ke tali ui mau pē, mo wawe ke ngahi ui tokoni o ku whai me he tūku I kolo, ki ha māma pe whaahinga whakatu tā maki pē. Ka,
Koe nau whakaamu te nau i kuna e whatongia e nau whengau aki whakataha mo ka kai o whanua. Ma ai o ngongo a le dio me televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. I he kamata ki whanonga i atu e tongani ngahi aho malolo o Eklismasi mo e whakaostau. O gunau ho haai ai e poto ngau e polisi ki e tuunga malu mo e hao hono ngau e aki o e halapule anga. O matunga eni i he nau tokanga, ke hiko le koti he ta unipe e ngahi mo ui whakakatoa e hiwa ke mole tupu me he whakatūta maki i he halapule anga. Ka koe toka ngā lewa, i he ngahi whakawhiewhia o hanganaki atu ki ai Eklismasi mo e whakaostau. Seno lita to i vai mo e whakaiki. Pehe e he pule aptanga polisi Nuku'alofa le mo topi liu. Koe ngau e aki whewhanonga aki halapule anga tau te white o ke ngahi mea lele o kuta pāsese, ae o kunau heka i he a o e mea lele. O i hange ko na whetuktuku ha timpa polo i he ngahi kolo, pe koe ngahi whe au i whawhiewhia Eklismasi o whaamalawa, ki hoko e whatūtāmaki ki he kau pāsese pe ai ku mole ai, ae mo ui. Nei toi pehe piliu, o whi awa tongani me uho uha, pia koe taimi lahi o i kai whawhakatokanga i he kau whakauri haluo i he konga halako ia, o toki kalo pe awhi whatupake me iai o iku ke hoko ai, ha whakatūtāmaki. Pea whakatokanga iai ai ngai saute misini uta, ai whaatokolahi hono uta holo e ka inga e whewhanonga aki. Pau atoa e whakatokanga ki kau whauri, ke whapapau i, ko taimenu whaalere ngahi basketball, kau mai o ke ngahi matatahi, ka koe kore ke whakapapau i ai kau pasese i mui ho ngai saute misini, o kai ke tahataha e tuu, ka nau tau tukatoa pe ki he whariki o ngai saute misini, he ko mahalo ko tau whanua pe ku ki whai hola e whanonga ko ia. Pakai ke ngatai ko e ngahi taimi al tamaki ko ni, o ku iai foke ai ngahi eria ku tokai ai vai, pe mo ngahi luo kai ke lava whaatan, ka whaakalo kau whauri ni, me ngahi eria ko ia, ka hoko ai ngahi whautu tamaki. Tako tō foke tau le koti koe ki he more ai mo ui i he harapure anga i he tau whakoloa koe ni, ko ni au mai ki he houani ko toko hiwa pe eni. I he le koti, ai a kuai toko tolu me wahenga Nuku'alofa, kuai me toko wha me wahenga hahake, ka kuai rewa me toko uai me he wahenga wawau. Ai ko toko wha ai koe kau pāsese, ka kuai me toko wha ai koe kau whakauri, ka kuai rewa me toko taha ai koe motopaiki. Lo tonga ni ne pehe piliu ko whatūtāmaki pe e taha me ngahi mo ui e hiwa ko eni ne mole ne whilawa i tonu mo i kawa malo hi. Pea koe toi ngā ko i kai ke whakamau ai leta sea o i mea lele pe he foki mo e lele lahi. O ke antokanga potunga e polisi ke te fusia u ai lao whakamau ai leta ka uhi koe makatunga whika uluakia ai lahi e mo ui kumole i whatūtāmaki halapure anga i he tau ni. Ko e analaiso koe ne ngai pekia koe ni, o kisi au pito e ne toi wesia e olo kaholo, ma ko keisi pe taha i he hiwa koe ni, ne whapapau i ne wesia e olo kaholo. Ka koe mo oni i mea ku lawa whakamo oni i, nei ki ilahi e tae ngawe aki ai leta. Ka ngai pe ku mo mea i, ka kai whanua, ku os whakamanawa e whanua ni ai ngawe aki o leta. Ka ku lawa e pot ngawe whakamo oni, ai aunga leta he tau whewhanonga ke halapure anga. Pako tui e ngai tau koe na tau sia o uata, hongo fulu. Kana tau ki holoi fo wha, pako nu tau te kaka ke hiwa. Ka koe kore peke kakai whanua ke mo katak mua tarango fua. O tui ho mo leta, ki lau se koni pe ho kirike leta. Kai hoko koe taim whatu tāmaki, koe ke pumawingai pe na ke tonu pe kai ke tonu. Ka koe pe kakai unau ngā ke halapure anga te na wala wesia, o hoko ai ngai whatu tāmaki, ka wanga he leta o tau hima koe i he sea, ke oa nā ke te paki mo ngā hi mea ku whaingata ange o hoko ai e more mo uiko ni. Kai ke ngata ai ku o si whamanawa i whoke o te tau ngā ke telefoni,
o ai hoki e tau whanau lo tonga e tau whahoko e whatongia whakauri. Pane ongu rea pere tā ki he whakauri mo i pase se i mua. Ka pau ke ofa moni ho whanau o wa teke tari ke toki tūtoni atu he lao. Ai malu mo i hao e tau whewhanunga ki. Kai ke kovi ke whikau. Mo whanau mo kau pase se i mui i hosa te misini ke tui a e leta. Kai ke hok mahino koe taha ene ta whaaki toka ngalahi taha ke ngawe taha e kau polisi. Lolo tonga mālolo i Christmasi kono sivi e ngahi mea lele. Pe o kakato ai tuunga o ia e mea lele ki mu apia ngawe aki. Sivi mo ilai seni pe he ke whakauri kona a. O ku kamata ai ngawe taha ai kau polisi i he aho mālolo Christmasi i he taimi hawhi ai nima i he whalaite e wikeni. O to kakato ki aho sāpate aho whā o Sanuari ta o fo'ou. Mai angonga le te o me televisione Tonga ko au sanoli tātu i vai. O kutoi peha ngahi lau aho pia whakamana tua e tongani ai aho alo i koe ai pilenisi o i melino. Pea i kaingi ke ngata pe teu maa whana ai Tonga ki hono toka teu, honau hala whanonga mo e teu whakalau maalie, ka kuoto e ngā tū e ka kai koe i tōku i kolo o teu i pea tau holo me ngahi Mama Kilisimasi i honau ngahi apino whanga mo i tō mua. Ne whakailonga ia i ane whiawhi i he makatolo a Maui i Haveluliku, a hono whakamo ui honau ngahi Mama Kilisimasi e he whawhawhonga ka kai o Tongatapu hiwa ki whalealea 17 tō mua. Ne kau ki he ni mo hono whakamo ui e Mama Kilisimasi o whātomu mo i ngahi koloko ia i Halaliku. Ko e polokalama whakaulo Mama koe ni ne ia i tonu ai i he makatolo a Maui, ai whaiongo ngai whaleni Petty Blake ilo lahia o ne o mai whakaiki. I he taito e la ko kamata ke whakatahataha mai ai ni ihi o Tongatapuni ke mamatai ai hono whakaulo ai Mama Christmasi o Haveluliku. Ko ko ngai polokalama o penga ai kolo ke whakatahataha i ake a honau kakai i he amana koe ni ke hoko mai ai Christmas. Ko e polokalama whakawhiawhia e ni ke makatolo a Maui, te taupe mihilo ngai whanau ki kakai lalahi, e nau mawhana i he wakai ki he maa mo i whakawha ofa honau kolo, pea toi kanoni aki e nau mawhana i he wakai ki he whawhonga whiawhia mo i mamangia ai whanonga holo e nau whanau i e ngai taimi ko nau mālolo ai me he ako. I he whakamatala e taki tō tupu Haveluliku Samsoni nau whahu na ane pehe, ne ongo ok mahino me he lahi ngahi Mama Klismasi ok tau holo i he ngahi apno whaanga mo i ngahi tōmu a, ai lahi ngahi whakamole whakapaanga ne whai i he ngahi whamili, ka koe mawhana, me lino mo i whai taha honau kolo, nai makatu ungai e nau wausia ai whakawha ofa o i ngahi aho ni. Pehe e nau whahu, ko e whakaamu ia e nau teu ki hono whakamanatua ai hoko mai ai whakamo ui, ke mau e he taha kotoa honau kolo ai melino. Pe ki whatongia koni kono taua kien hono whakahok. Pe tau kosi, kono taua, pe taun pe au kia e whakalakakala, i he tuunga ia e mama, i he tauni, o toi whakafuofangi tau kosi. Pe makatuunga pe ai whai whatongia koni, o kua pe, ai uhinga mo whai whatongi, ula ki pe, ko tari tau whakamui. Maha mama, hala ke mama, ko te waki a alo mai tau whakau. Pa kono ua pe, mo whai whatongia koni, ko wipe ko e mau whanau, nau lata pehen, nau nofo pehen, pe koe ke nau te hori ke nau te oka whitu, ko sio pe ki he malu mo e hao, ko hi pe ko e ngahi pore o e kuonga. Na ane pehe, ne iai pe ai ngahi apno whaanga mo i whitu honau kolo ne i kaino fo i eha taha. Ka na e tā i maria ai kolo i he ngahi tokoni ke pe me ngahi whamili o kau ki ai honau whakafofunga, o malawa ke whiau aki ai ngahi Mama Klismasi ke tofu hiai ai toinga ai ngahi api i kai no fo i. Ne whakahahen i e taha o ngahi whae o i koloni ai line hala fo ou, mo i whakafofonga me kau tangata e ki o i kolo ka whinau whahu, e na poupou ka kato ki he polokala mani, ne ongo ai pe ai mahino pe, e i ai e kaka ki o lunga i honau totongi uhi la, ka koe uhi ko e nau tui,
e hoko eni ke ne puke atua I mo whakatahatahai e nau whanau ke nau whiahui fia malu monofo melino o te waipe ke pilinisi o e melino. O koe ke mautukanga matu ke whakamore o mau whai. O se alo te he lau a whē. Ka mau fia hanga ko lau. Ko teu alo I mai ai tamasi I. Ko ia he whai ai fia. Pea hange ko lau ko ahoni. Mau fia nengo koe ke lava ke ai ha ki I tuntunu. Kana e whakaamu ke ai. Pe mo e kina na e tau pe sisi ulawa o po uri. O ku kei whai pe hono tau. Mea ko whakapuri, moni te rigafo I maa ia, ko aru whakatahe to tongi uhira, ko nau kātaha ko tānua to tonu. Au ia moni te uhalai fo I maa e whaanda ue ke he ako. E mea to ikai, o koe mea ia, koe maa lo e loto taha o whakahoko. Koe polo kana maa fo ke whakauro e maa. Pa ko lawa, ka koe mahalo koe mea maho inga taha ka te au. Ai meri no loto taha, whai taha, ai he kupe unga peko ki kolosisi ko whaamiri. Ka tau mai ake pehe mai e wāhenga, kolo larahi e toi fuwhaafo o whaami. Lo tonga eni, mahino pe koe lau malie o Kilismasi o kone whakatahataha I ai ngahi whamili lahi I tongani mei tuapule anga, ka o kauki he ni mo whakataha toko lahi I tongani ki o nau ngahi kolo tupu anga pe I tongani ki hono katoa ngai o Kilismasi. Aia ne mawhainga maali he ni alinta kolo o te takamotonga ma e o ngoni o whakaha e ne o ngo I mawhana I he wakai ke ngai whamili o ngā whai taha mō o ngā taha, mo e whakaamu ke hoko I ngahi kolo I kini kua tāsi pingalelei ma e ngahi kolo lalahi. Ko sio ke tau tupu kon he whiawhin kon nau ahia ai makatolo. Ko whakawhiawhia, tatau pia ai tangata mo whiawhine. Hange nau o mai nau whiawhia, nau whiawhia. Ko hange na ki taimi ma ke he manau tolu ke nau mawahe mi api. Pe ku nau hau o... Pe ku nau te hau na toki ki Nuku'alofa pe ikai na os... Nonga pe nau tohe nau ewa mai ki he makatolo a maui. Ko whaampe e sio mai ai o pe mo e ngahi whonua ke he tatau te whito ke ngahi whonua lalahan ko au ko hawhukau mi tata motonga ko e whonua lahi ia. Ke mau wako he whangikoro I ki pehe ni, ke mau ai ha mau mea pehe, pe mau lata I pe ai mo mau nofo ai mo mau whanau. Lamva I pe Kirismasi he sio mama. Kai ke he koe whakaulo mama Kirismasi a haveluliku, e tokto pe I he whoki ai whanau ke ako, I he tau fo ou. Ma ai ngongo ale teo ma televiso ne Tonga, ko au Betty Blake, I Lolahia. O ni o ngongo whakaloto whanua ia ki wani koe wakailewa e ni ki ngahi o ngongo, mei he mala e o I sipoti, whakahoko atu e maa ake. Mehe akapolo unioni, kua whakamaone ngā tarawau Tonga Wainga University Amerika mo timi e New England Free Jacks I he whiauhi MLR. Koe hiri ni whakahau koe draft e whiauhi MLR ka koe programa ni o ku whiri ai ngahi kalapu ai kau Wainga hufo o ka e tau te whito ki kau Wainga I he ngahi University a Amerika. I hene pehe ko whiri e he Free Jacks a te wita mapa me he University Life mo whiri mone manu me he programa Academy pe ai kalapu. Ko mapa ku ne wainga whaueti, pe ne whiria I he takai hono ua o I draft. Ne pehe kalapo ku kaua mapa he tahe kau wainga rere polo mo tari tangata whiwheka, pe I kaurere ia ki he whainga e timi tau whau. Ko manu ku ne wainga kapakau mo re okolo, pe ne whiri pe mo ia he takai ua o I draft. E holo e whika e ngahi timi he whiau I MLR mi he tahataha ki he ono he tau whau, ai o kau ki ai haulolotonga, Free Jacks, Timi Old Glory DC, Seattle Seawolves, Chicago Hounds, Anthem RC, moi California Legion. Ko hiri ni tuku ki tua e timi Utah Warriors, Houston Sabercats, Miami Sharks, moi Nola Gold, ko uhinga whakapaanga. Ko mole lahi ni tuku ki tua e timi Warriors, ko hui ko tahe ngahi timi manakoa mo poupoua I he whiauhi.
Ko e wakai le ma eni ki e to o ngā oe ea, I hono tuku mai mi wa wakai matangi a tonga I whamo tume poto ngā oe meidek. Malo lo mare ho iki pa mo le atong ko ta ta re ping mo tol ki tau whakamtala e ko e whini ngai ta no la ni tau whakamtala e ho wa ko ka hoko mai hoko pe alo mari ki he whakatonga pa pe foki ki he uha tu mo to whatoke lau ia ki he o ni wa mehe I misi satellite ko e aho ni tau wakai ki he alo tamak whakatalo piki ko ia ko noa tau e wha ai au kune lo tonga toka ia ki he whakatoke lau hi hifo ko ia ofisi pe au ka mahino pe pe mehe I misi satellite ai whaka au ke mo vete ai ngā I ko ngā ao matoro pe mehe alo tamak whakatalo piki ko ni ai ko e whaka ilonga ni ai whaka au ke horo ko ia ai marohi o alo tamak whakatalo piki ko ni ka u whafufua ki ngā unu whakahake pe ngā unu whakatonga I pe I he hoa ko ia e whawaru ka hoko mai. Ko whinga maare ko ki hoko e ala tamak whataro piki ko ni ko hasai ko ni whakataro piki e hoa e whawaru ka hoko mai o ku si au pito. Pe pehoki ma whinga maare ki ni kusia hoi tau ngahi potahi. Pe pehoki o tau ngahi vai whanua o ku si au pito pe mo ia. Ko wakai koe ki o tutonga ha mahinot pe toka ala tamak uha ki he whakatoke lau ki he ongo niwa I o mea uha pe hoki ki au fia ki he ongo niwa ko tonga ko o tutonga wa uha apai Tongatapu mo ua lahi alo maari pe ngai vai fono ko ni tu ke pe ngai au fia ngai au malunga ni ngau mai pe me he whakahifo pe fuka ngai uha tu mo to ma whawhitu pe na lahi alo maari pe tonga ko ia o tonga aha koe ni maka hoko mai pa me he Pasifiki al tama whatalo piki ko noa tolu e whatene kei toka piki whakatoke lau hifo ko ia ofisi. Ai o whafufua ki ni ngā unu whakahake pe ngā unu whakatonga I pe I he tau ngā una ko ia ki he whaosinga ko ia au ike. Ka koe wakai ki he o tutonga e lahi alo maari e pe whakau ke au whia ni a ngahi taini. E pe fuki ki ha uha tu mo tō ki he whakatoke lau ia ki he ongo niwa. I ngā una koe ki whaosinga au ike pe fuki ki Tongatapu ko ia ki kaha u. Whamatala e koe pa me he poni o au ki he pongpong ko ia a pongi. Ki toka pe al tamak uha ki he whakatoke lau ki he ongo niwa. Ni ki ome uha ki he ongo niwa pe fuki ke au fia. Marau ke lolo lahi ia ngai taimi. I wai ma whenga maari ki mana. Ka koe tonga koe ngai vai whanua. Ma wau ha pai Tongatapu pa moe ua. Lahi alo maari pe fuki. Wai whenga maari ki ha ngai uha tu mo tō mama. Whawhitu ka lahi alo maari pe. Hawiriu ke yangi iki pe. Wau ke yangi māmarohi. Pa me tonga hahake. Hongo fulu taha nima ki ko tope o tonga. Mo taha fua mawhana ke poni e au ki tikriso sase ua tolu ki Tongatapu pa moe ua wha ki wawau pe mua pai pe hoki ki he ongo niwa. Koe whamatala e koe ki a pongi e ki toka pe al tamak uha ki he whakatoke lau ki ongo niwa e tene ki ompe a uha ki he ongo niwa. Pe a lahi alo maari pe tonga koe ngahi vai whanua koe o tonga. Tuke hang pe a au fia I a ngahi taimi ka mga ngai uha tu mo tō maa pe. Marunga taha koe fua mawhana ki a pongpongi e au ki he marunga koe tikriso sasi e ua hiwa ki Tongatapu ka moe ua. Pe foki hea pai pe au ki he tikri e tonu noa ki wawau pe moe ongo niwa. O taimi ko ia o tahi tau maari e tahi mātoka tahi. Pasu anoa koe pe me taha wā. Tua po e pōni pe tau maari e ia. I he tau anima ko ia ke whitu e pongpongi a pongpongi. Koe laa pe moe mahina hopo laa. Tumi te ono koe ke ono pongpongi a pongpongi. Pe hopo mahina. Tumi te tonu koe ke whae pongpongi te moe ia a pongpongi. Whaosau pe whumtalai aho nima ko ia ka hoko mai. Nuku'alofa hoko te alo maari e. Whaosinga koe ke whalai tika koe toko naki. Marau ke a uha tu mo tō ki Nuku'alofa pe hoko te alo maari e. Whaosinga ui ke pa pe foki ke kamatang koe ui ka au. Ka koe marunga tahana fua mawhana aho nima ka hoko mai. Tigiri ia ua walu ki hua hiwa. Au taungatanga pe ke aho ni. Marau pito mo mea mai. Ka mo mea. Ko e tuunga ia oe ea, ka tau toi wakaengi pehe ki ngāhi ulo i a ngongo. Whakaikai I e he pale mea whili e ngāhi tuku aki e kune whainga ke whakaata ai whakatao tai whakalao o e passporti. Kau e whai mea toko ni I kai tuka ngā I he tupu angalahi taha ki hoko ai hangahi māma pe vela whale to ngani e taoni. Pea whakailonga I ane whiawhi hono whakaulo e māma Krismasi o e makatolo a Maui I Hawiloliko. Mo e kakato e peia o ngāhi o ngongo mo letio kai o maa I televisione to ngā ki hawani mo whakaamu me au taki kotoa atuia ki lato whale kotoa. Kai malo e tau kei whe au mai ka mō mea.
Good evening and welcome to your Bulletin in English with Radio and Television Tonga for tonight. Leading our bulletin, Prime Minister-elect Lord Fafanua denies allegations of plans to illegally sell the Tongan passports. Unattended cooking remains the leading cause of fires in the country, and Haveluliku joins Hifo with the grand display of Christmas lights and decorations. We'll have these and more stories later on in the bulletin, with the latest from sports and the latest with the update. Now I'm Vaifanato Paula with the stories in detail. The newly elected Prime Minister, Lord Fafanua, has told Parliament that he has no intention of misusing the country's assets during his tenure. Lord Fafanua made the statement in response to concerns raised by two members of Parliament, the Honourable Tongatapu and Simone Vuki, who raised concerns about the sale of passports during the Prime Minister's election on Monday. Mark Ake has more. During Monday's deliberation, Tongatapu, who is the outgoing Customs Minister, revealed to the Assembly that their cabinet received a proposal from the previous cabinet of a foreign company involved in the selling of Tongan passports. He said the company has presented the proposal twice to cabinet and was denied on both occasions. The newly elected People's Representative of Ha'apai 12, Simone Vuki, added to the discussion, stating that the people of the island strongly disagree with the issue of selling Tongan passports. He says selling passports influences issues of money laundering, drugs, and social problems. Radio and Television Tonga News understands that the issue of passports being brought up during deliberations to elect the Prime Minister on Monday follows an information leak from within the government that claims that the incoming Prime Minister, Lord Fafanua, intends to accept the proposal of the foreign company. However, Lord Fafanua said there is no truth to these allegations and that he has no intention of stealing the country's assets. He says there are no hidden agendas and everything is planned to be done transparently and with the knowledge of the people through consultation. He claimed that the proposal was made to solve Tonga's economic problems, in which this new initiative will generate economic growth through the guidance of accountability and good governance. The issue of passport sales has been a contentious one, and Radio and Television Tonga News will continue to follow up on the story and provide updates as more information becomes available. Mark Ake, Radio and Television Tonga News. The Tonga Fire Department has confirmed that unattended cooking is the leading cause of house fires in the country this year. Lydia Tongatapu will tell you more with the statistics. Investigations carried out by the department show that most house fires started when food was left cooking on stovetops without proper supervision. These incidents have caused serious damage to property and, in some cases, loss of life. Deputy Fire Commissioner Senamoni Kauwaka is urging parents and all members of the public to take greater care in their daily activities, especially when using fire or flammable materials. The fire department says it is concerned about the increase in fire incidents this year compared to previous years. Deputy Fire Commissioner Kauwaka also stressed the importance of cooperation when reporting fires. He explained that questions asked when people call the fire department are part of standard procedures to make sure reports are true and accurate. He added that the department often receives false fire reports, which can delay responses to real emergencies. Despite these challenges, the Tonga Fire Department says it remains committed to serving the public and will continue to respond quickly to fire incidents. The department is urging everyone to work together to help prevent fires across the country. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Lydia Tongatapu. Tonga police have recorded a total of 9 lives lost in road accidents on public roads from January 2025 up to date. More on that story with Senolita Tuivai. During one of Tonga Police televised program, the Chief Superintendent of Nuku'alofa Police Station, Lemotopiliu, says that the number has declined in the final month of the year. However, the issue remains an area of concern as the Christmas and festive season begins, a period when road use increases due to family, village, and community celebrations.
He warned that the accident often occurred when passengers occupy the back of vehicles, particularly during village sports activities and Christmas-related events, placing passengers at serious risk. Billy adds that ongoing heavy rainfall had created impact road conditions, with drivers often failing to see potholes, causing vehicles to lose control and result in accidents. Billy added that only one of the fatal accidents this year involved driving under the influence of alcohol, while the remaining cases were linked to passengers without seat belts and high speeding. As a result, Tonga Police will strengthen enforcement of driver license law, vehicle safety check, and drink driving controls during the Christmas holiday period. Police operation will begin at 4:30 p.m. this Friday and will continue through to Sunday, January the 4th of the new year. And with Christmas only a week away, several families and communities have ramped up their festivities to uplift the holiday spirits with decorations and lights. The latest community to do so is Haveluliku, where the Tongatapu 9 People's Representative, 17 Mo'ua, marked the start of the town's light show last night. The news team were at the event, and Betty Blake Ilolahia will tell you more. The array of bright and colorful display of lights stretches from Haveluliku to Fatumu. The youth leader of Haveluliku, Samsoni Naufahu, acknowledged that the display might warrant a high electrical bill. However, he believes that the willingness, spirit, and togetherness of the people has made it all worth it. He emphasized that this program aims to celebrate the birth of Christ and maintain harmony within the community. Community members Ailine Halafo'o and Gafi Naufahu spoke to Radio and Television Tonga News, expressing their support for the program, noting that despite the expenses, they believe it provides a meaningful activity for the youth, one that promotes safety, peace, and joyful engagement as Christmas Day approaches. Meanwhile, Linda Golo of Takamotonga shared her joy at seeing families and people from across Tongatapu come together in happiness and cheer. She expressed hope that other communities will also unite and work toward establishing peace throughout the country. It is clear that the spirit of Christmas is what brings together many families from across Tonga and abroad to celebrate together and mark the special birth of Jesus Christ. The Christmas lights will remain on for the remainder of the year and will only be turned off when schools reopen next year. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Betty Blake, Ilolahia. That's it from the local news. Sports is up next after this break with Mark Ake. Stay tuned. To Rugby Union, two Tongan prospects have gone pro after being picked up by the New England Free Jacks at the MLR draft. Devita Mapa and Filimone Manu arrive in New England after standout collegiate careers, ready to translate that work into the professional game. Mapa is an explosive back row selected in the second round of the draft, and the Free Jacks have described him as a powerful carrier and relentless defender from Life University. Manu is a dynamic wing fullback and second-round selection from AIC. He is a Free Jacks Academy product with pace, footwork, and attacking instinct. Also signed is Remy Thompson, a skilled scrum half and third-round pick from Walsh University with a proven leadership resume and time in the Free Jacks pathway. Major League Rugby featured 11 teams last season, but is now reduced to 6. The reigning champions New England Free Jacks, Old Glory DC, Seattle Seabulls, Chicago Hounds, Antrim RC, and California Legion. The Legion were born out of a merger between Rugby Football Club Los Angeles and San Diego Legion in July. The Salt Lake City-based Warriors joined the Houston SaberCats, Miami Sharks, and NOLA Gold in suspending operations ahead of the 2026 season. The news is a further hammer blow to the MLR and the Warriors' loyal band of supporters who will now receive refunds on their season tickets.
The Warriors were one of the league's original franchises that topped the Western Conference in 2025 and historically have been one of the best supported teams. They are one of only 3 franchises to have attracted a 5-figure crowd, along with San Diego Legion and Seattle Seawolves. That was Mark Ake with the latest from sports. Now looking at the latest with a bulletin presented by a meteorologist from the Tonga Met office from Whaamotu. Hello and good evening. Welcome to your evening forecast. Our main headline for tonight. We'll continue with generally fine settled weather to the southern part of group. However, to the north over the News, we're expecting occasional rain with cloudy periods. From today's satellite imagery, here is Tropical Depression 03F, currently located to the northwest of Fiji. And from these satellite loops, we can clearly see how these convection cloud bands are starting to disorganize and dissipate as a sign of a weakening. However, we are expecting this tropical depression to steer moving southeastward as we progress in time. The potential of this tropical depression to become a tropical cyclone in the next 48 hours is very low, and also the potential of the tropical depression to affect our areas of responsibilities for the next 24 hours to 48 hours is also low. But looking into our island division, we can clearly see this trough of low pressure lies across the northern part of the group over the News, bringing cloudy condition and also occasional rain over these areas. For the rest of Tonga, Vava'u, Hawaii, Tongatapu and Eua was mainly fine, apart from cloudy periods from this high cloud and also some isolated showers, but generally fine. For the next 5 days across the region, Tropical Depression 03F will still locate to the northwest of Fiji, and we're expected this tropical depression to move southeastward as we progress in time. For all of Tonga for the next 5 days, mainly fine, becoming cloudy and also some occasional showers to the northern part of the group as we head into the weekend and also starting off next week. Forecast from tonight up until tomorrow morning. Trough will continue to rise over to the northern part of Tonga, bringing occasional rain over the News, possible heavy downpours of rain and also thunderstorm over the News. For the rest of Tonga, Vava'u, Hawaii, Tongatapu and Eua, we're expecting mainly fine weather for tonight and also possible isolated showers over these areas. Wind will be around 10 to 15 knots for all of Tonga from the southeast, and minimum temperature for tonight will be around 23 degrees Celsius for Tongatapu and Eua, 24 for Hawaii and also the News. Our forecast for tomorrow, the trough will continue to persist over these areas. Therefore, we are expecting occasional showers over these areas with possible heavy falls and also isolated thunderstorm. For the rest of Tonga, becoming cloudy for Vava'u, Hawaii, and also some isolated showers are expected for the rest of Tonga. Maximum temperature for tomorrow will be around 29 degrees Celsius for Vava'u, for Hawaii, Tongatapu and Eua, and 30 degrees Celsius for Vava'u, and also the News. Tide prediction, low tide will be at 20 minutes past 12 a.m. midnight tonight, and high tide will be at 25 minutes to 7 a.m. tomorrow morning. Sun and moon sunrise will be at 6 minutes to 6 a.m. tomorrow morning, and moonrise will be at 3 minutes to 4 a.m. tomorrow morning. Wrapping up with the 5 days outlook for Nuku'alofa. Fine weather for Friday, expecting some isolated showers for Saturday, but continuing with fine weather. Generally fine for Sunday and also Monday next week. Maximum temperature for the next 5 days for Nuku'alofa will be around 29 degrees Celsius. And that will be all for tonight. Good evening. That was the latest weather information, wrapping up your English news package for the hour. But before we part, here's one final look at tonight's top stories. Prime Minister-elect Lord Fafanua denies allegations of plans to illegally sell Tongan passports. Unattended cooking remains the leading cause of fires in the country, and Habeluliku joins Hifo with the grand display of Christmas lights and decorations. And that's it for tonight. Thank you for joining us. I'm Paula. Good evening.